guadano egunon Omarna Senegaldarra, hogeita lau urte dakat, ondala 10 urte nagoan ben Euskal Herrian bizitzen, eta hori, beritxuarra, bertxun bizina, baina onda hori ikasi nagoen euskerita da, Zubizar eri eskolan, eta aekam ere bai. Euskeri jakitxe oso importanti da hemen, porque, da, hori, porque kanpotik etorti, eta euskeri ikasti be hori da beste, hori da merito handi bat, porque euskera ez da erreza. Eta batez beku Senegali etorri, 14 urteaz, eta euskeri ikasti hori dala, kriston merito handixo bat. Da morun, adibide bat, hemen gotako batek Senegalea jongo bazan, eta wolof ikasiko bazan, edo euskeri, edo zerer ikasiko bazan. Eta hori, Senegalo jentik, hain guzin la Filipaten. Porque hori holantzen pasa, niri askotan pasaztan, biharrin ero, lagunakin ero, kalin ero, jentik erderaz hasi berbetan eta nik eurai euskerak idantzuti eta gehatzen di rollo da, Filipaten gehatzen di eta hori da oso sensazio politxe, porque euskera ez da erreza, baina gogu eta alegin pixkat eta gogu ipini dana aldala. Bege tamit ana lamta inkom yengar na sarve na mi bon na euskera ge. Fa euskera tamit ujang an rep na sarve na de wa umti bale. Bon euskera ni de wa umti bale na sarve or fa me gonani. Amaya porque ana taha tamit o rep na sarve te mo yung respecte. Ana wita na mamma mayudal. Parce je ka anu ne kom por fa Senegal khatma na garme ke na den jangka bon nani to are comme la fanu me abdomodum wat Senegal makina andir na garbu megen nan kaga apre kaga ana mulia mun respect ko mayu rek na auto ana wita na hina mal la gasto ana ay wota mi fege ko ana jang tam nenu kino anu may ko na sare fe geno ko comme par exemple o de do tuba bo hat na mege Bilbao are Senegal a janga olo comme ne wine bi ta aka yirit kan na sare ba wa orang kino bal tamit khatma kina ande na garain mege jangka bon nani to are la kanu ma dum tamit kaga deno ana jega mare pajam ko to ana wetan ma Allah kas terfia jalla terfia arbon to me parce dam nura to na mana den rek ana dam tame benaden fogo wa parce lak dino laga deno bo bu ka ana ngicam kaga dala rek